Namar ka jing kenduk mau siang ki bala janman ki por hakabai dei ka jing yadai hapadang ki sipai bat ki nong shong shnong jaka jelam Mizoram. Menta le borba u chief minister jaka jelam Mizoram hakabai dei bat kine ki sipai. Kine ki sipai ki dan yak tem jongki ka bahek ka headquarter kata apa ka nang ba Aizol kata apa ka jelam Mizoram. Bat kumta nakaliang cho chief minister cho jelam Mizoram ulal hak duma ulaang bu haban pin kerja na si sendan yakini sipai na ketika nang ba na marba kilang ki mau jenthot ya ki breu bat kumju ya kanong ba kumta nakaliang cho chief minister lapan tip saki bor beri penyat jangka ri India bat khamtam show Amit Shah home minister cho ri India bakal ada ka por kini sipai bakin mina na kanang ba Aizol na marka jingdan jo kini sipai hapo kanang ba Aizol kadai artat ka jingkhap ngia ya kanang ba Aizol bat kumta na kaliang cho home minister Amit Shah ru la menjur ya kan ka jing ai jing mot cho ne chief minister jangka jelam Mizoram bat kumta na kaliang Amit Shah ru la bthai ki sipai bakin sign ya ta ka agreement hapdang chief minister bat sipai Assam Rifle kenang bagi ni sipai Assam Rifle ki haban mina sendan mina mardor napa kanang ba Aizol kumta hadin mela pendep no igini kam baro akabai dei bakane ka jimpan kerek no igini sipai Assam Rifle kala dap menta ki sipai ki lapan krek wood mardor baki haban mina napa nang ba Aizol ban menta ki haban pen apat sakawi ke jaka lane sakawi pat ka ketem bat ki baki haban sna bat kata apa kata senang so khausang kabade sya jengai na kanang ba Aizol bat kabade hi hapo ka jela Mizoram Henry ladangi pai pat ka jela jengi hapo Meghalaya ya ka sor Shillong satlup la sab dak kitam si pilot bat kumta ka sor Shillong jengi kalong ka bakham ngia ba hato lano kini ki minister ki heki han ka jela Meghalaya jengi pat ken le balik ka Mizoram kenang ba ka sor Shillong ki trai muluk kinyo ke jaka puta bat kum juru ka sor Shillong kan kham keluit